Thusim hi adult movie explanation hi zein Chapang kum som li akona anuoilang vet din phalna kapepoi. Thusim hin ke jong katimul atho zengin aji chu Christian group khat awmin ama ho hi orphan in ko khat hi ve ahivangin ama ho doi le tuk chu pathina ke heiding ahi in aki heilo athu se yu don lo na sa lo le god na api wa ama ho jong ki that chimit wa hi BemTv video hin Thusim ngai jo si le family ho na bon chawin chibai ka hin bole Thusim ki patna hin truck parking a anu mei ki zo ho la akimu in hi chemun hi candlen akiti amun hin nora lam kain ein Levi he ama hi ge in athil khunu meya ani in ama pasal hi chuting le se di hi in relay chule leave hi ve he za cho khomun hi ama ho hi nu mei ki zo ngen hi win customer ho room service ngai lo ho chu truck sunga agapiden ji tawin hi nikhat hi father theo le chapang kon khat pathin thufa phong dingin ahongun hinla ama ho hi milung ta hi win pathinin eidon powe ati win mel seta in abolun father theo in jong azon in ahot adomin atauna aman pi in ada thatai nikhat hi orphan ho la akona chun remi kiti numei khat chu ahin no do win sedi ti ho nga amuna chun kichata in ahung to tai sedi jong ahung wa do le amuin hey khat ve nia chu father theo ti ho la a chu no hilo ham to hi ipida hilaya hin hung to ham tia cho ga do a hi le remi in akinung le ki loading ka hetai ina kona hung kino do a hitan chom khat dinga chu sedi ko ma hetai in sung langa toilet na relay in azun atha na toilet cabin chom khana pasal khat thilong amuda in sheriff ahung paitai icha sheriff apang pa hi amin rex in rex in relay chu agin mo thim je chun 82 ado awangin apha chom tapoi rex tonora cha ki ho hanin athipa hi koi ham jong aki hepon along dam sa he pai mangding in akinuk to hantai nikha in sunga remi chu a umpi win TV ave win a hi le nora hongin remi chu hait in donwin lang aum nom chan chan no umpi diu he TP tai zinka breakfast din restaurant a chewin aki ho nawa remi in nang hon itin na bolwa he banga he ching thei ta na bol ham chule i phi phachu ma ham ti in asin hi le live to sedi chun sun ni thum ke ya na to asum i macha jong na mu lo he in ni kho tha na kilo sanga to customer service ana chi a hi le ni kho tha ni thum man chu chom khat ka na ki mu hi in hi chi ja cho thil he pha chom zo ka bol he ti nang kyu se naw chaga na hi pon ke ho jong ka hi ve ka bonu wa nu lo palo ka hi ve he je hin lampi dang pon he chi hin kho hi akimang hi ti pi huntai nikhat sedi customer hung pet in remi chu polanga ato do in hi le nora in amu in ama room langa din azol lu in hi asung langa chun ama ho la a pangding chun azol tan remi in jong chihi ki tong ngap le ngai lu na ding in ko iso pi jong ki nei tan te ati in nora chun ata sa ho avet pin chule na to ding dan ho jong ase pi tai ajing ka in polanga service i ti chi hla ham ti ho chu detail ta in ahil tawin remi in jong aching chele in ehtan hi room jong apewin hi chun in sung member khat apung be tawin zan khat hi Levi ding in customer khat hongin hin la hi chi customer pa he psycho ahin lam di ilowa na ana to je in thi tum khana alu changta avo le athu in alung hang walin alu chang chu awa chip jengin hi langkhana remi service dinga jong te si khat ahin solwin hi le remi in jong ato khom pi in ate si pu chu athanin alup na noya along dam sa cho koi tai zan khang la ya Levi in atha pa chu athilong pai mangding in rex jong chu ahung kitan rex in ka hanai chi hi mingol hi sai ko hi in hi chipa thu hi koi man hin khol pon te tin lung don na ding a umpo etin tranga athilong chu asim hanin Levi to apai mangding in achi hon tai dan hi sheriff rex jong hin Levi hi gay ahin athil ne hinumi hi ji a hi Levi hi a favor jing leng ke hi jing ka lama Chuleh orphan chapang khat ahongwin remi ahong ki mu to pi win abonwa Chuleh remi chu room chun ada hlawin polanga chapang pa chu adingin relation aga dain anoi aga vet sa in he ake ho hanna Chewin remi nang hin lunggel le na thil bol he pathin deilam ahipoi tia apho le remi in bible in chon se su thing ding kiti chu tu khang dinga hi chi hi
chule ke ma hi nung ki lo ding nga kakipi do hetai ati father tiwin jong jing le mata alai he kada ra diu hetan nahung ding le ka nga diu nahi ahivanga nahung lo ding le ki ho ka che diu tai ati chomkha join orphan chapang pa chu ahung ki mo pi in nahung diham remi ati le he nge tin a ra do tai azing zing ka polanga truck parking a service ding akichu tawin remi hi ipi diu he tivin remi ado le a kho poi ke che nge atin remi in jong askhau ki point achi tai truck sunga chun alutan customer pa in jong aki ho pi na chun remi in ep na ngai cha na hung ham ati le dashboard chunga chun sum omin kila in kakino e atin ama gel dan in gang chela to chai ding ati hin hin la ahung nu hin chemcha kila do in asun chen de in ada thatai in langa toilet na mi athana chemcha chu asop min akhut jong asop pen in live in zong toilet na ko na cho hung do le chemcha cho mo in remi ji chu ipi ham ti in ti zata in adong in hi le remi in jong live chu thu tam sei lovin chemcha chun asun li kit tai hepet ta chu toilet cabin sunga apoi lu na hi le rele jong hung lo nin amu do le remi in jong athat pai kit tai abana customer khat ahung kinin service dinga numei angai ji chun live to remi bo o ma hin heja he remi cho che kinin ama he customer tha he in ama jong remi ahung lo na chun ahina sein ahi le remi in ipidinga na hung ham ati pi le pastor pu chun hela ya hi numei ki zo ho ka hung hol ahi in truck driver hon a cp wa ka hung hi kaza dainen remi ki ti khat christian numei ki zo omin ata ham ati le hole be thu an hung ham ole thil choma na hung ham tin remi chun adong tan pastor pu jong chun kahung masat pen hin ka umdan anom thei poi ati chazo chun pastor pu in jong kalung anom thei he ati in car start abol in ache go na hele remi in almo hi in za cha ding om poi ken na ki thopi na nge atin a khut cho tu in hi chazo in polanga hin da tha in a hin da tha anu chun pastor pu jong chu alol chem cha ki sunin a khut ki koi pelin a ki that tai chazo chun a naw vela thise tam ta a ta je chun alung kham khle ta win hi in langa se di jong alup na ato pi un a hlem ta win a thip be jeng ta we ki pa na chu lungdon na le ka na ni ho ki pan hi tai polanga chu nora in remi hi ki cha in ti tin aga thlep le ngai lut na nei ta in a ko yin remi jong chu roma hong lut phanin to la lumin te se tha pa thilung chu ave in ki pa ta in a ume zana chun bruce kiti customer lane pen khat hungin nora chu ahin nai wangin nora in tuni hi theipun temti a hele bruce in jong epiti hamtin in sunga chun ahung lunin akio honin nora in jong ka na wa hi mi ke that tampen hi etuni hi ja he kalung among tapoi ai wangin nahung tho tho hi ta la service ka pe di he tin nu mei dang ko ma sol tai langkhana levi achang se roma amin echun remi jong asakhaw to akonin levi roma alut tan hi levi to aki howin na phat phat hinam ati le hinge kalung ana in hin la kadam nai ati in aki ho honin hi tom khat zawin la ara honin alam khom honin levi in mi him hin khowang hi tuimei tabang vep hi hoi lai ki zon ham jong aki heta poi ati in no pa bangin alam khom honin aum khom honin hetia chu no pa banga khom hon lai ta chen remi in asakhawa konin chemcha chu ala in levi jong chu asun li tan hi langkhana bruce jong ahung ki mukinin ache do tan hi ada tha pe na chen remi in jong ave in ache do zo chen ahung wa do in nora roma ache in nora agathat pa kin in hi cd in jong hechimun hida tha ding ti agot hetan athil ho akisep tu ma hele nu mei khat ahung lo nin jingle ni khowa be le che in tu tu a hoilang na zot ding ham jingle che in tin ahung hlo in hi nu mei nu jong chu ahung po nin cd chu a in ko bang hi je chun angai lu the in akap pumin nora ko ahung kiwin cd in pon wa ekisim tai hongin lang hong khamin ati in akowin hi e koi man la adon bot pon abana remi ko aga kiwin remi hungti min ati in remi in jong ahin don but poi abana ache phekin in levi na room chu aga kiu kinin a hi le anung langa ko na chun orphan killer remi chu anadingin ahung ke hele chemcha achun asun liin levi room sunga aki kai phein athilong han chu alup khom sa in
kapathin na lungdei bangen chon sit na kasu thieng ahin na lenggama dingin nei sangin lang nei hin panpi in tin ataw kit tai chu in ama jong room sunga sago kiwin akisil thieng senin hi to hi sedi bo hing hi tan sedi room chun agalunin sedi hi aki hopi in hilai hi kada ra ding hi tan kache do ding hi tai ati pe in hi le remi in jong pe jong kache ding hi ti le sedi in hoilanga em ati le remi in jong in langa ati pe in hi browser khat hin la do in he chi browser a hi nang ne hi in alaya hi nanu ham ati le he nge atin nanu hi iti ham ati le achi he tai ati pin he chi thing pel hi bo e da sa pi he atin thing pel a ki choi ji cha vet sa tai he chi thing pel hi chem cha to ki ko ma hin asunga hi chem cha ki sel go e hi cha hi mi a tha ji dan hi he chu remi in cd api god wangin nidang ting le ka ngai cha ding a hi in tu awang ka ngai cha poi ka ki pa 18 ale pi tai chu in aki ang koi honin nangmun joma chi hi in ke chi na dingin hungin tin levi relay chule nora ti ho jong abona hung diu hi ti le sedi alung dongin hoilai ham atin aking zap jengin hi hechun remi in jong achi ta ve ati le sedi chu alung dongin hoilanga em atin tu a achi naw mun hi anu ma no hi e ati pi le sedi jong a hai mangin nora ti ho room chu aban banet aga kiu tan he a thai phe pe pen anunga chun remi ahung pe pe in ache ta we kati chu nata san lo ham ati ti yengin hi azona levi room abo hong thole chigim nei long ho aga mudo tan hi chun remi ahungin ke ho ko ma ahungin ati jingin hi le sedi in jong achil asit humin uipi hoima chan che po nge ti tai remi jong alung hangin sedi jong chu athat kit tai zan laita chun radio set koi machan response ahin pi lo phana chun rex jong chun ahin del lu tho jengin nora roma alunin abana relay room jong chu alun in hi le along dam sa o agamu pe pe in hi methal adom sangin akipe vel jeng tai abana levi room chu aga akowin room lang adel tho jengin hi le amu kha lo be thil su amutai thilong ho chu remi in anaka pi in adil su in aga su do tai rex jong chu alung na le in akap jeng tai aji chu hichinu me ki zo ho he akizo hi wangwin e in ko banga ane he in athisala kai tho ki the hi tapon lungnat om hle jeng tai zan ma chun remi hi tha mang ding tin agotan remi in jong ka hungna orphan home ma ne le tha in tin rex in jong truck atorin remi chu orphan home lang azut pi tai lam sauta zot nungin remi orphan home chu hlung han tan remi in jong rex chu akhutna akitu pi in sunga adut han tai in sung chu gel to abang mo walin athim thlajengin agim nei khe jengin awa phe hona thawmi ade phe hona hele chapel room aga lut han tan icha zu thawmi aga awa hona hile ai in ko orphan cc chu athiso un chamdelin akhut a angkilin akichol do win he remi in jong ahipoi tin apeng jengin ahivangin apan na tapoi remi akaptan kananga diu nehi nei ti hilo ham ipidinga ni na da ham tin father thilong chu aki hopi in room jo se evilin koima ahing tapon athiso ta win hi azon in chapang ahung ki hopi pa chu chom khat aka pi in ahin da tha in rex ko machun ahungin eida thata wetin akap tai chemcha chu ala do in ahung pheya hi le rex in chemcha chu koi hlan tin mei thala adoi tai hechun remi jong chun angwal bangin apengin chemcha chun akisun li tai achai na in amasalanga kisei banga chu father thiwin ka che deu tai ti chu hichi a athi khom diu he sei na hin chule remi in naw chaga hi ji a hi gen thei ahin hi ji a hi mental problem lo hi tai naw chaga kiti hi gen thei la gen thei chungnung a hi in chule naw chaga chu anu le apan ngai lut na to lam hil ko ma ki pe ho banga kho lam di amu zo pui zol gai kiti la long hin abortion kiti ho hi tol that he in ngai dam chang lo diu hi na comments ungi ta ho le na ngai lut naw ze in ka ki pa na sim zo lo ka hin ho nge ka video hong kiting le ki mo to ki taute he chika adinga chun na bonan mangpha